西班牙一间做炭仔的工厂已经超过300年的历史，目前阁有保留1万外百个炭仔的草稿甲设计图。毋但是传统的技术，伊嘛有对时代进步加入环保创新的概念，创造循环经济。 伫咧西班牙马德里的皇家挂炭工厂，大型的织布机头前，工人无用伫咧做真水，阁互人真惊叹的挂炭，一针一线拢是手工做的。这间工厂自1721年创立，专门伫咧做挂炭、活化地毯或者是徽章。这间工厂所做的挂炭甲木炭，拢是用传统的技术，佮加一寡创新的手法。 譬如讲，甲无共色彩的丝线互相搭配，创造出另外一个层次的色水。配合环保理念，摕有色的食物来做染料，也拿用剩的丝线布料拢回收再利用。Conservar unos oficios que son, como digo, milenarios. Pero sobre todo que son sostenibles y plenamente economía circular, ¿no? Aquí los únicos productos con los que trabajamos son seda, lana, yute, algodón, lino y estos pequeños restos que vamos originando de entrada el agua de los tintes o los pequeños trozos de lana, todo está reciclado, todo tiene un segundo uso y por lo tanto yo creo que es muy importante saber mantener. 伊若伫咧清理的时阵，一般拢是用锁定器使表面的涂刷，若是国家垃圾就用清洁剂水。伫咧研究过各种无同的方法了，工厂也阁专门起一个水池，用会当被分解的清洁剂，甲污染降到上低。除了技术的改良，这间工厂因为历史有够久，所以也有欧洲上重要的纺织档案馆甲图书馆，内面有收藏1万多份的挂炭草图甲设计图。 Pues en primer lugar conservamos todo el patrimonio histórico documental de la fábrica, es decir, conservamos toda la memoria desde 1721 que se fundó la fábrica hasta ahora. 公司新闻沈乐培编辑。